Boris? 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 No one else. Boris? See the supersonic. Boris! Give me gin and tonic. Jebote, gluho. You can have it all, but how much do you want it? You make it laugh. Kaj je? Pa kaj? Pa pusti Zovem me te već jebote. pol sata, šta glumiš tinejdžera nekog, bog te? Kakvog tinejdžera jebote, kriza daj pusti srednjih me. godina. Slut. Naravno, ništa starije ono od 85. kod tebe ne pali. Nije 85. Koliko nego si imao, 90. koliko si imao Čekaj da onda godina? ajde kad si već upala, samo malo da ugasim i da ljudima pokažem slušalice. Jel vidiš kaj tu piše? Ne. The Stretch. Dobro. The stretch my nerves. The Stretch. Zašto se ove slušalice zovu? Samo malo. Prvo, došle su mi nove slušalice i pusti me da uživam u glazbi, jer mogu 5 minuta imat, ovo kad stavim ne čujem ništa. Reci nešto. Nešto. Jesi rekla nešto? Nešto. Ne čujem, vidim, usta se kreću, ja ne čujem ništa, divota. Jo. Došle su mi nove slušalice od Philipsa. Kako ćeš najevati? Došle su mi nove slušalice od Philipsa. The Stretch. Kužiš koja fora? Možeš ti god doći. Svakoj glavu... Ha? Šta? Svakoj... Kako ti ko ima toliko glavu ove? Pa svakoj glavi prijanjaju. Kako? Ono čak i slonovskoj. Svakoj Taško Načić da ovo stavi, idealno bi mu bilo na glavi. The Stretch Philips, a to ti je, znaš ko ti je još to napravio? O'Neill, znaš onu firmu O'Neill? O''Nail, oni ke rade obleku za surfere i nekakva ta moderne, oni postoje već milion godina. To su ti oni napravili zajedno s Philipsom i to su ti slušalice, pazi, za van. Znači ovo sad kad ja slušam, znaš koliko bi mogao slušati? 3,5 minute. Uši mi zakuhaju, vruće je kume ispod ovog, pogledaj. Vruće, to ti je van, na biciklu, kad sam, ili na bordu, ili šta već ljudi rade. Evo, znaš kaj je još fora sa slušalicama, gledaj. Gledaj kak imaju fora ovu. Kužniranac izgleda, vidiš? To ne možeš trgat, nema šanse, a na drugima ti to pukne. A gledaj još najbolju stvar, vidiš ovo tu? Vidiš ovaj metalni dio tu? Vidiš to? Znaš kaj ti je to? To ti je, znaš koliko puta sam strgao kabel ovaj, iščupao tu i slušalice unutra na biciklu, dok nosim bicikl, pa zapnem, pa skočim, pa ne... A gle ovo, hop! Kužiš? Ne mre ti se to desiti. Dobro? Evo, prosti, sad dok te snimam, cijelo vrijeme gledam iza ove tu rupe gdje je bio stol. Kad to misliš sredit? Budem to sredio, pusti sad, nije to sad. Znaš kad smo izvadili taj stol iz zida? Neki dan. Slušaj, samo da kažem još jednu stvar. To je 7 mjeseci. The Stretch slušalice ne možeš još kupiti nigdje u Hrvatskoj. To još nije došlo u Hrvatsku. To je samo kod nas došlo. Di kod nas? Tu doma? U vječitariju doma, da. To će doći sljedeći mjesec u Hrvatsku, ali malo će biti skupo. Znaš koliko? 700 kuna. I to ti je to. To smo htjeli ljudima pokazati. Još ću ove specifikacije, tu nešto zvučnih, 40 mm, bas, ludilo, super, viš ovo ti isto prijanja gore u glavi. To ću te tehničke, to me ne zanima. Dobro, uglavnom ciljana populacija su mladi i gluhi. Za kje gluhi? Pa kad su tak jake. Ma nisu glasne, ne, kakvi gluhi. Prvo ne kaže se gluhi, nego osobe oštećena sluha ili... Slabočudni. Slabočudni. Nemoj se zajebavati s tim stvarima, jebate. I aktivni ljudi, aktivno se bavim biciklizmom, bordam, surfam, letim, moderan sam. Šmrčem koku. Dobro, evo ga na... Kako to stvari govoriš na televiziji? Pa tako izgledaš. Ugasi. Čekaj, na crvenom. Da, na crvenom.